Sina Mai Hona Chaklingeida Kayarak Hanna Lakpina Bahajabada Laktraga Houjik Prime Minister Narendra Modi Manipura Lakkadouribasi Kari Maramgi Lakkadouribano Paishada Kalaktaba Lamdam Sigi Aseng Bamihut Kanbagi Matam Oire Haina Nauria Pakang Lakpa A Sigi Hanagi MLA RK Ananda Fongdokre Ngasi Kwakaitel Akam Laikai Delaiba RK Anangi Yumda Pangtokpa Manipurgi Haukiba Ngasigi Amadi Lakadaba Matamda Political scenario gi maramda the Manipur Merger Agreement 21st September 1949 haiba context da khananainabagi thauram ama pangthokre Coordinating Committee 21 Nauria Pakhang Lakpa AC na sindra pangthokpa thauram aduda veteran politician Okram Joy yauna atai maru oiba miyoi kaya saruk yaki thauram ga mari lenana RK Anand hai sel da yumfam oiraga mamangi mikhalda saruk yaki daba adu laibak fabani Maduna Maram Oiraga politics tigi Pothabagi Wafam Dilaite, Nauria Pakang Lakpa AC Amadi Lamdam Masigi Miam Gidamak Matautarabadi Mahak Mikhal Tengnanaba Sem Sagani, Lamdamasa Tengnari Basi political issue Oibana, Sel the Mihodaba, Tamoy Sengba Mute Kansi Haibada, Miam Nasu Katokpagi Wakal Chenba Matautai, Lamdamasigi, Apunbagi Saktam Ngak Selamba, Atobusing Adugumna, Mepum Kudingmak Taudang Lobagi Matam Oire Haina Fungduki. Aku vote kami tapi nominasi file tu ni semua aku itu maya aku mana putus pergi apa. Aku tak aku ni would say na consent kalau sacrifice tu mau itu. Aku itu lele, jadi kan lokan device. Ini dia aku Manipur government lele mari siapa yang reaching tu tak kerja. Hai mana politician saja apa, hai mana government saja apa, hai mana resolution apa, assembly macam ni. Mari lakti tu lebih lakti ni bahasa dia. Waru kanda Modi itu lakpir, hai jauh kami lakpir. Nampu tu ni na lakpir khusus berkat di, hai welcome tu, na tu kadian tu. Thauramadu da sarukya akiba veteran politician Okram Joy na hai Supreme Court na fauba khut thingjin be yadaba BJP na luchingba state lengak asina assembly mifam da lauthokiba warep amabu BJP na luchingba central lengak na kaishu leitana khanduna koki khutlai paiba singa su makhata na chahi Amaga Sangdok Kibasi, Angak Pafawi, Lamdamasida Chahi Ani Hena Tokliba Irangasi, Gujarat, UP, Maharashtra, Natraga, Bengal the Tokpa Uram Labadi, Prime Minister na Asumna Chahi Ani Hena, Thamgadra Hainasu, Mahakna Makatana, Hanki. Warun ki BJP ki sarkar da Manipur ki BJP ki sarkar na Manipur assembly da su lokto haidana. Baru ki Supreme Court bawa question tu bayar tu wapun thar le. Kalau ngarang dia sudu hasil laga lumpur ya. Ngarang ki president ni tu. Manipur assembly tu pass tu bahaya di miang di urut puna sahabat sakal tu pass tu bah wari bahaya di. Aku ini miang tu pass tu bahaya ni apa? Aku ini miang ki mun kandar urut di. Mungkin aku ini uji dah tu buat sah sih bayar bukan ni apa? Mungkin ngarang itu tu kan. Anda no kenapa kita Kari guy kalau ada hijau sini, Houjik ladies lagi.